Akiaria mathiko-ini ma mutigaire Joseph Mapiai, gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai, niaraugire afitha ucio wa borithi niekuirwo makinya kuona ndagiriirwo ni kurathukia rithathi arongoreirie andu. Tunashirikiana na kushikana kuona ya kwamba haki imefanyika. No na kuhana uguo Tunai niaroririe muingi gwitheme na mirurungano ya kuna watho kuona macokaga kumenereria thirikari. Mtu akifanya makosa ni mtu amefanya. Sio serikali tunalaumu kusema serikali. Tunafuata huyo mtu ambaye ndiye amefanya. Kuona ya kwamba justice imefanyika. Hiyo tulimaliza. Na usaidizi ingine ambaye watasaidia kwa hiyo familia. Hiyo bado inaendelea. Na kwa hivyo tumekuja kusema pole. Mwena wake mubunge wa Narok ya irathiro Aramat Kiloku niaronanirie maruru kuri afitha ucio woragire mwanake ucio akiuga niaracenjirio na aratwarwo kuruta wira mwena ungi kaunti-ini iyo. Somebody should clarify to us ya kwamba huyu mtu wako ndani. Niroririe thirikari itikire kurugama na nyumba ya mwanake ucio kuona niwe urarugamagirira family iyo. Girifo Kamau TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.